Si mladi danas većinom samo prate trendove, taj fast fashion. Da, i Brza većinom su moda. svi isti. A Mislim, je li to loše, dobro, šta je? Pa po meni je loše, mislim da ne dolazi do izražaja kreativa. Da. Mislim da je tu kreativa bitna i da mi kroz svoje kombinacije, kroz svoju odjeću možemo pokazati sebe kakvi smo. Karakter. Da. A vidiš, i o tome sam promišljala, ja sam ovdje kod dežurni filozof, sad ja kao Odlično, promišljam. A da nisam ja, obično ja promišljam cijelo vrijeme. Svi razgovaraju, ja promišljam. Sad, Ja sam stvarno o tome promišljala i uvijek su ljudi pratili trendove. Mi kad vidimo prve fotografije prije 100 godina, vidite masu ljudi u šeširima. Svaki muškarac je nosio crni kaput i svaki muškarac je nosio šešir. Bilo mu je hladno za glavu, kaj? Da, ali to je tad bilo u trendu i tad su ljudi baš bili dosta uniformirani. Ja mislim da od uvijek postoji ta neka tendencija pratiti tu masu i od uvijek je bilo teško izdvojiti se. I Možda se bilo. ljudi osjećaju sigurniji u masi. Da, 100%. Da, mislim Pa da mislim, je ja- to to. mislim da trebaš smo imati- svi sigurniji i jači i... Pa trebaš imati dosta samopouzdanja da radiš nešto posebno. Ako su Da. svi isti, onda ti moraš Da. se to I iskočiti. posebno u ovo doba gdje imam osjećaj da se sve više osuđuje, mislim društveni mediji su tu, ljudi su skloni i negativnim komentarima lako na tebe naprave napad i sada ako se osoba ne zna s tim nositi, lakše je se prilagoditi. Evo, tvoj stil je isto malo tako drugačije. Se ti isto susrećeš sa negativnim komentarima oko toga. Pa, baš rijetko kad. Mislim da je moj stil dovoljno drugačiji, ali opet dovoljno tradicionalan da ljudi to ipak podržavaju, znaš. I rijetko kad ekipa ima neki ružan komentar. Iskreno, sama sebi divim jer ja sam s tim počela osnovna i srednja škola. I tada je, ja mislim, najteže biti drugačiji, najteže istaknuti se. Kako se istaknuti? Da, Kaj, mislim Hoćeš se Da istaknuti? tebe pitam. Da me Mislim, gledaju. tad je teško jer tad baš u toj dobi želiš biti dio zajednice i to ti je bitno. Ali nekako ja sam sebe u tom pronašla i meni je to bilo bitno i ja sam se tako najbolje osjećala i ja sam to furala sam. A i od uvijek sam se, mislim, to tako zvuči loše, voljela sam se osjećati posebno. Ja imam taj neki, tu neku deformaciju. Ja sam se voljela osjećati da sam ja malo drugačija. I uživala sam u tom procesu. Nikad nisam to gledala kao nešto negativno, znaš. I Da. meni je to super, ali ako ja sad gledam iz pozicije svog posla i agencija koje nas angažiraju za posao, mislim da i oni kad traže osobe, traže neke ukalupljene osobe, dosta slične, puno rijeđe osobe koje se ističu. Mislim, igrom slučaja isto poznamo osobu koja ima sličan stil i koja puno teže dolazi do suradnje u Hrvatskoj, tipa za razliku od Slovenije, gdje je to već malo otvorenije i drugačije. A, viš zanimljivo. To... A koliko je Hrvatska kao konzervativnija prema tom pristupu odjeće, za razliku od Brisela i to? Pa u Briselu svako fura svoju životnu filozofiju, nikog ne zanima. Ako si dobar čovjek, radnik, apsolutno niko neće... Ljudi dolaze u parlament u minicama, kratkim hlačama preko ljeta, bez grudnjaka, to nikog jednostavno to ne zanima i niko te neće gledati kroz tu perspektivu. A zašto je to kod nas toliko drugačije nego tamo? Zašto je kod nas su svi isti? Ima neki razlog. I tamo su isti, ali malo na drugačiji način. Ali opet su svi, znaš, slični. Ali Prate zašto nešto. kod nas... Pa mislim da se kod nas dosta osuđuje, na primjer, neko provokativnije oblačenje i kad neko, na primjer, kad je pun tetovaža ili rozu boju kose i takve stvari. Ali zašto? Iskreno ne znam. Aj, nije te ni briga, meni se čini da to baš briga. Pa da, ali... Zakaj nekog osuđuje? A ne znam, možda jer smo manja sredina, znaš. Ali evo, o tome nisam promišljala. Imaš ideju. O tome nisam promišljala. Da. Što ti, Milja, misliš? O čemu, što ja mislim? Nije brak da mene neko On ne pita sluša što ja uopće. mislim. Zašto? Pa da, zašto kod nas su svi konzervativni? Ja ću Pa te- zato što smo mala, kako je Nina, konzervativna Znači sredina. nije uopće slušao što smo pričali, nek sam Pa ponavljala. jesam, Ali mislim, to nemam je istina, nekog... tipa, ja ne živim u Zagrebu, nego u Ivanić-gradu. I ljudi već navikli su otprilike kako se oblačim, ali prije dok sam nosila još puno više boje i šarenije i sve, nekad onako sjećaš se čudno jer te gledaju jer je to neobično. Ali ja si mislim pa to sam ja, ali mislim da se ljudi ne osjećaju ugodno. Mislim da je čisto do toga i da je to do toga što nam je nametnuto da svi moramo mi sad izgledati po nekakvim kalupima, nositi sličnu robu, isključivo tu robu koja se trenutno prodaje, jer ne znam, nećemo biti dovoljno popularni, zanimljivi u društvu ili neko će te vrijeđati.
Mislim da je do toga. Mislim da je do našeg društva. Ti trendovi proizlaze iz tih društvenih mreža. Pokušate vi onda s tim svojim kanalima kao to malo razbiti tu konstantu i kao promovirati nešto drugačije. Pa mislim da ja to dosta dobro kao radim, jer promoviram, kao nije da promoviram, nego dijelim svoje crtice života, svoj stil i da, koji nije trendovski. Ja mislim da rijetko kad baš nešto sad 50, 60. Da, 50, da, eto, to ti ja volim, da. Kod mene je situacija da uz trendovske komade često imam komade koji su stari po 6-7 godina i onda me znaju pitati gdje si to kupila, ja kažem, ali to je stvarno staro, tog više nema, jer želim njima pokazati ako vam je neki komad dobar, možete ga zaista nositi godinama i nema potrebe da isti taj komad kupujete. Vi ga možete modernizirati s nekim dodatkom, s nekim novim komadom, ali mislim da ono što nam se sviđa stvarno može trajati godinama.